Ibihe byiza kuri mwese muherereye ku migabane itandukanye, abari ku manywa tubifurije kumererwa neza, ndetse namwe abari nijoro tubifurije umugoroba mwiza. Murakaza neza hano kuri Kabara TV1, urubuga rwanyu rwagize amakuru y'ukuri. Turi kuri wa gatatu tariki 17 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Muri studio rero za Kabara TV1 nge tugiye kubana, nitwa Nkomezi James, tukaba tubagize amakuru y'ibibera mu gihugu cacu ca Kongo ndetse no hirya no hino, ariko cyane uyu munsi turibanda mu karere ka Bibogobogo mu ndondo ya Bijombo ndetse n'ico hagati. Reka rero tudatinze amakuru yacu tuyahere muri territoire ya Fizi. Reka duhere muri territoire ya Fizi, muri collectivité ya Mutambala, groupement ya Rutabula, aho nta handi ni mu karere ka Bibogobogo. Nyuma yo kubagezaho amakuru yuko ingabo z'igihugu cy'u Burundi zari zamanutse zivuye mu ndondo ya Bijombo n'ico hagati zerekeza mu mujyi wa Baraka, nyuma yo kwirukanwa muri utwo turere n'ingabo za FRP twirwaneho. Rero kuri ubu haracakomeje kugaragara impinduka mu ishusho y'umutekano muri aka gace ka Bibogobogo. Amakuru rero yagezweho ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki ya 16 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025, aravuga ko izo ngabo z'u Burundi zongeye kuzamuka zerekeza mu misozi migufi ya Moye Plateau muri ako karere ka Bibogobogo. Ayo makuru avuga ko hari impungenge ko izo ngabo zishobora kuba ziri mu mugambi wo kuhashinga ibirindiro byazo bishya bitandukanye n'amakuru yari yaratanzwe mbere yavugaga ko ziri mu nzira zisubira mu gihugu cazo c'u Burundi. Iyi mpinduka mu myitwarire y'izo ngabo ikomeje gutera impungenge abaturage batuye muri ako karere, dore ko ubusanzwe akarere ka Bibogobogo kari gasanzwe karimo ingabo z'u Burundi nyinshi hamwe n'iza FARDC, ndetse kakaba ari akarere kuri ubu kari gatuwe n'abaturage bake bitewe ko abandi benshi bahunze bari mu makambi, ndetse abandi bari no mu gihugu ca Kongo mu bice by'epfo mu mishasha ya za Kamanyola. Ariko kandi kuba izo ngabo zikomeje kwiyongera muri ako karere bikaba bikomeje gutera impungenge yuko akarere ari gato, ahubwo abasirikare ari bo bagiye kuba benshi kuruta abaturage, bigakomeza gutera impungenge n'umutekano muke w'abaturage. Burya rero y'abasirikare babaye benshi mu bice bitandukanye, ukabona basa nk'abarenze umubare abaturage, ntabwo biha abaturage umutekano, cyangwa se bituma bumva badatekanye muri bo, kubera ko babona aho banyuze hose baba babona umusirikare, dore ko n'iki gisirikare ca FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zakomeje gushinjwa cyane kugira discipline nkeya mu buryo badakora igisirikare kinyamwuga, yewe dore ko no guhohotera abaturage ndetse no gukomeza kubatoteza bitaba bibuze hagati aho ngaho. Reka rero tudatinze twerekeze mu co hagati, aho nta nini Rwitsankuku amakuru y'umutekano havugwa naya mu gitondo cyo ku munsi w'ejo kuwa kabiri habaye imirwano ikomeye mu gace ka Rwitsankuku, aho ingabo za leta ya RDC arizo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo zagabye ibitero ku birindiro bya FRP twirwaneho. Uko amakuru yizewe bivuga, ico gitero catangiye hagana saa 11 za mu gitondo, aho FARDC Wazalendo bashakaga kwinjira no kwigarurira ibirindiro bya twirwaneho. Basanze abasirikare birwanaho biteguye neza, nubwo imirwano yari komeye kandi ikamara amasaha menshi. Imirwano yari komeye cyane, dore ko yahereye kuva mu gitondo kugeza mu masaha y'umugoroba, aho impande zombi zagaragaje gukoresha imbaraga nyinshi, nubwo FARDC n'abafatanyabikorwa babo bari bazanye imbaraga zidasanzwe muri ico gitero. Amakuru aturuka aho byabereye avuga ko byarangiye basubijwe inyuma n'abasirikare ba FRP twirwane. Tubibutse ko nyuma yaho ingabo za FARDC, Wazalendo ndetse n'igihugu cy'u Burundi ziviriye mu bice by'indondo n'ico hagati harimo Bijombo, Murambya, Mugeti, Mikarati n'utundi duce, hari abasirikare basigaye mu gace kazwi nka Point Zero. Abo nibo bakomeje kugaragara bagaba ibitero mu bice bya Rwitsankuku ndetse no mu bindi bice bikikije Minembwe nka za Rugezi. Ku rundi ruhande, amakuru aturuka mu bice by'ico hagati n'indondo aravuga ko umutekano uhagaze neza muri rusange. Abaturage, abungeri n'abandi baturage b'ingeri zitandukanye bakomeje kuryoherwa n'umutekano uri muri utu duce. Nyuma yuko FRP twirwaneho yigaruriye utu turere, abaturage batangiye kugenda bisanzuye nyuma y'igihe kirekire bavugaga ko batotezwaga kandi bakabuzwa kuva mu duce tumwe bajya mu tundi. Kandi amakuru akomeza avuga ko abaturage bari barahunze mu bwoko bw'abafurero batangiye guhunguka buhoro buhoro, mu gihe abari basigaye mu byabo nabo bavuga ko umutekano umeze neza. Tubibutse ko abo hari abapfurero bari bahunze benshi ndetse abandi bagasigara, ariko kuri ubu bose bakaba bafite umutekano kimwe n'uko abanyamurenge bawufite. Kuri ubu rero FRP twirwaneho ikaba ikomeje ibikorwa byiza byo kwegera abaturage
no kubahumuriza, kubashishikariza gukomeza imirimo yabo ya buri munsi nk'ibisanzwe mu rwego rwo gusubiza icyizere n'imibereho isanzwe mu baturage bo muri utu duce. Nk'itangazamakuru rero tuzakomeza kubakurikiranira hafi uko umutekano wifashe muri utu duce tw'Indondo ya Bijombo ndetse n'ico hagati, tunakomeza kubagezaho amakuru yizewe uko agenda aboneka, dore ko utu duce twaba tumaze igihe tubarizwamo umwanzi ari we FARDC ndetse na Wazalendo, bakomeje bahohotera abaturage, babafata ku ngufu, bababuza kujya ku masoko, babica. Ariko kuri ubu rero igishimishije akaba ari uko utu turere nta mwanzi n'umwe ukikabarizwamo, abaturage bakaba bakomeje kunyurwa n'amahoro bari kubona. Reka dusoreze kuri iyi nkuru. Hari amakuru aturuka ku batangabuhamya bari aho byabereye, akavuga ko uzwi ku mazina ya Sebakiana Munigantama yishe umwana witwa Ndayisaba Michel wo mu muryango w'Abasinga, umuhungu wa Nyerere mu Bibogobogo. Aya makuru avuga ko ibyabaye byaturutse kuba uwo musore yarabwiye Munigantama ko atumva ibyo barimo. Bikavugwa ko nyuma y'ayo magambo Munigantama yahise amurasa urusasu mu mutwe bituma ahasiga ubuzima. Ayo makuru akaba yaratanzwe n'abana bacitse bari kumwe na nyakwigendera Michel ubwo yicwaga n'umukozi wa Sekibi Sebakiana. Abazi uyu mugabo Munigantama ubwe yigeze gutangaza amagambo yavuzwe cyane agira ati, ugomba gusiga amateka muri iyi si, nubona gusiga amateka meza bikunaniye uzagerageze byibura gusiga amabi nka Yuda Iskariyoti cyangwa Adolf Hitler. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Nkomezi James, iyi ni Kabara TV 1.